Here to the Mesadot Skincare channel at the Breakable Gatu. Exfoliator the Gantichina, the log and sweet sam tia, mantur the Gantichina, eng exfoliator nia, engatana mantinge, ingen chankaina, can swayango, Kong in a top play miller in Sardonia. Or exfoliator to Tang and Swedona, a massign enge exfoliator to enge omzia can sway patong. Oh, exfoliator omzia to Vunti by 5 Tina Beronia, omzia 22 Tishang Shainati Tea and Chenchanga, chemical exfoliator Roma. Physical exfoliator omboka chuanin a tools chi manro manga I exfoliate na omboka chu a bikin enge I vunthi ai ma chuan bolte blackheads whiteheads khatiang hol phumlak chonang chi kha ani to tang puizoka chuanin I exfoliator la lar chu chemical physical exfoliator ania tu chu ma chuanin chemical exfoliator kan thur bing dona chumi main physical exfoliator enge sui velo kila physical exfoliator a chuin scrub kan tiang chi face scrub te ponianga tin body scrub te poni thayang khang kha physical exfoliator an nia o I kan du to kanga khata khanin chemical exfoliator a kan lu tang o chemical exfoliator hi chi sang sang oma I ain anglo an siam dan hi tunang lai chuanin adang to top timeng adang to timil atam to topa eng ang tai po hian in a ron om thei to ni chu I chuwang chuanin alar zual tle I ahman enge I kan man na sat te le man dan kan thiam lo deuh hlek tura karin kha karon soi dora tin aum the shim shim bo karon soi kim vek thawang o amma sabela chuan toner ania ka manglai karon tilang dona tun chuma hianin the ordinary glycolic acid toner kha ka manga 7% kha he toner hi I exfoliator toner ania I kan man dan tur chu mai kan P5 vek khuna mai kan P nga zanla ma chaw man turo mai kan P5 nga chuanin mai P5 zo nuwa khan mai kan ngak ro le photang kan churo du ni pon shu tok loin kan de pro nga chuanin I de ro ringa chuanin a ro huk theilo tro kha kan ngak ro leang o a hul phak thleng kan ngak ang chuan chumi zo chuanin lapua toner kha kan thloranga mo lapua hu de na pin mo kan thloranga chuan kan mai kan shumayang o khatiang khan mai kha shuk mai turani I mai shuk lo pon kutan noi pon ati the ma se ke chonin exfoliating toner hi chu lapua shuk khel hi kadu bi o exfoliate dan kha enge I achiang bi kan ni chu chuanin mightify bi kan ti bokange chan chu lapua khanin I dead skin cells te pokha ala ve a he enge I alotify ve theya chuanin I toner ang chi hi chinghi na man theya kha chi khatna lo ni ta se apani na chuanin toner kha lapua kan thlor lenga lapu huin chuanin lapua kha kan maya kan bel the tilaya te le kan chala te mo I kan khabe te po kan hnala te po kan bel the khatiang lai enge whiteheads kan nga na lai deuh te le I kan vun enge I exfoliate angai na lai deuh te mo abol na lai deuh area te khanin kan belanga chuanin kha minute nga vel kan chianga I minute nga ai tam lo chu minute nga ai re em chu ngai ka ti chuang lawa minute nga changa minute sari arai bera lo ni ta se chia ila chuanin kan chia zo khanin kan mai kha shu kwal vek thei thawa chan chu lapua kha la hu tha o I toner kha la kai tha chu na wi oma mai kha la shuk thei tin I chikhat man dan la om le chewa chu kan taksa adum lai big treat nan kha na tha a bikin kiu te ro ka kiwa dum big ta kan ti china chuanin zak nuai a bikin me che phe chuan in zak nuai dum kha kan du lo thina ni tero tin I mongrang ate po tha chuanin kesil khianga te po henin han noive a han shuk ve hi a chalu tuka ke chara te po mo chuanin khupa te po nianga kan tak sa pen sang sang khana man te kan tak sa puma po man the rolin sensitive area chuan man thei chuang lawa ma se I taksa po man thei kan tinge o tian I kan maya kan man zo to nu po kha taksa han chunan mang le thok thok ila he asan pa thlor to lem lo khan mo kha enge products a hek lo bokanga tin kan mang changkai man changkai na kha tambok o chu toner ni ya eng toner po lo mangula khatiang ka man dan khan thei vek o glycolic acid toner ordinary khel hini lowin ko sa sa te po oma tin products sang sanga om te ro I HA BHA toner ang te pon khatiang khan in mang vek thei o I a product sa hi chu eng po lo ni ta se chu man dan kha ai nang vek thoni toner ang chi ni chuan adota chuan serum om le ta serum chi hi chu man dan toner len khan I man dan nei nang tho man hu nei nang tho kan tinge
mai phi zo vek ta zan lama thom han tur ania mai phi zo veka mai ro rap nuwa I toner te mang masalowin serum hi mang masaberang o chuanin mai ro vek nuwa ania mai ro line chuanin serum pa nga hi chu phi fai ngai lo o nakina phi fai ngai chi pokan soyanga phi fai ngai lo wa serum pa nga hi chu wang chuan kan share chan theina tur chuanin abura kan enanga how to use mo usage te inti china ahman dan tur kha tiro phi fai ngai chi chu wash off inti china phi fai ngai lo ero chu apply 2 to 3 drops at night time te inti anga khatian khanin I phi ngai lo kha chu wash off inti tel to ngai lo ni chan chu phi kha ngai to miao lo wa chuanin I AHA BHA karon tila ni foxtail AHA BHA serum ani hei mail drop lu tuka a effective thosia chuanin eng serum po kan lo mang the ni AHA BHA chuanin tin serum a hianin salicylic acid serum hi a tam viau boka tun na ya hianin I khatiang kan hmang ani pon hetiang stage ha tho hian man tur ania chuan AHA hlang serum kan hmang ani pon hetiang stage ha tho hian ke chuan man tha ka tia I product zaina vuna chia pia ma khan mana tha ka ti ni chu berana I tiang exfoliator te hi a bikin phi fai ngai lo chi phe chu man ma sak bela tha ka ti skincare steps a chuan khatiang khan eng serum po exfoliating serum hi man chuan I lo mang thin don nia chuanin a pathumna ka kal lenga langa he chu wash off serum ten te wash off mask ten te I enge I mask ani na lai khaum boka serum ani na lai khaum boka chan chu a texture te kha serum type ania ma se I mai chia phi fai le chini wang khan mask ten ti china the ordinary AHA BHA chemical peeling solution hi karon mangdona he hi AHA BHA ka man to chu effective veu takania ka du viau boka ma se percentage te an sanu chu ka wang hian enge vuna problems kan nga to lo chun a chule mem ka tilawa man hi chu kan soitel zau pa chuanin I ma se mai bol na sa te le mai dukte po niang chu I khatiang tan kha chuanin awan chate regem ka ti ni ke chuanin I tin mai bol na nu duka te pon chale zel ta tin skin texture ranga te po khan mo I an chani enkol nan khan chuanin I wash off mask reng chu I the ordinary base henin an siam na sa chan chu eng wash off serum wash off mask exfoliator wash off chi phi fai le chin mu reng chuan 10% AHA BHA ani de furanga 10% ai sang ani de furanga 10% hiam belanga chuanin 2% salicylic acid tlang pui bokanga AHA BHA ain kop chuan I ein kop tlang pui bok wash off anga hi chuan chuwang chuanin the ordinary te po hi asang to AHA hi 30% lai khanin ka share chuan BHA 2% ania BHA salicylic acid 2% ai sang hi mana RM lo shimshiman phal lo shimshima kan hu pha ga hi chuan chuwang chuan 2% ai khan sang thelo eng product support 2% ai chuan sang ka ring lawa 2% ai sang in hu ka ring lo bok chuanin ka man nang hianin mai phi zo thom han tur ro he po hi wash off ani ba khan mai phi ma man tin lo tu mange chuan the ordinary AHA BHA mang sual le miron shil chin man dan shilo miron shil chin poi em chu zanin lo mut pui chin akai bela minute som chia tur khazan kho in lo mut puya engtin ge in bun hi irritation te omlo moni ka ti hialani taktakin achan chu AHA BHA ordinary hi man tir phe chon vun hi athip sep theinia achan chu percentage asang to khatiang taka chak le strong khani vea mo skin care ranga chuan engtin ge zang khain lo mut pui theia in lo mut pui ngam ka ti angam kha chu in shed lo wangani kha chu ko langai dam the ma se in mut pui thei lai tak kha amak chu ka ti ve thota irritation te pom lo moni ka tia chuanin phi fai le tur sensitive skin ina in mang ve chal du ni chuan minute nga ai rei lo in chianga in phi fai le nga lang tuilum pepin sabon ena phi fai ngai to lawa hetiang chi reng hi engang products polo mangula exfoliator phi fai le ngai chi chu sabon ngai to lo ordinary AHA BHA po hi sabon ngai to lawa tuilum pep kha ato kani chuanin ma se phi fai that tur chuanin arong te nang lawa AHA BHA ordinary hi chu ascend rama enge a warning sign de te ponin ka she he zwam lutuk lo torin an siamin ka she a zwam zok chi poni lo ta chuanin ordinary lawa po omdona India te po tam to dermatash te po hin an siama tin minimalist te po kan hmuwa te ro AHA BHA wash off chi chu tam to eng poni se khate lo mangani chuan minute so mai re lo in chianga a usage ka inzel turania achia re zat he tu te po khain jia vek thoma se ke chuanin minute som ai re lo chia minute sa level thingi chia tok ka tia normal skin enge skin pa ngai tan po mo sensitive ke lo tan po
chuanin kar khata voi ni ai tam man chi ni lo o hetiang chu chan chu percentage sang to a man regu pop pop te khain lo tu mange I vun chat du lu tung la lama khanin man pop pop chi ni lo a exfoliator HABHA nga hianin ke mani hi heng ho hian min test katia kan pe re lo te hi min test katia a chan chu an percentage sang sia I mizoril ro phei chuan lang chhuak vut tura kan nga yang ka ring ma se an ni mi lo a chan chu ni tin an man thei lo a kar khata voi ni lek te man theia ani lo pon sensitive tan chuan thaka ta voi thum te mo kar khata voi khat telek te mo lo mang ngam me theia in lo mang ngam me theia chu wang chuanin I a result hi thani nu ve atian lang chaw nia o chu wang chuan man mo chi ni lo je skin care man mo chi ni lo je he chemical peeling solution hian in min zir til chiang lu to ke ma poi ka man line ka khak thel thei lu to ka ma se mo a result ron lang huna chuan in du thu samo tang in glow se tang ti kha ka tiam ngam thung chu a result hi chu a thave thot ka tia chu wang chuan HABHA P5 le chi chemical exfoliator ra chuan the ordinary tlukhi kala she chi alo kai chuan in percentage sang de ma se a tha ka ti ve viau he hi chu chuanin mai bol tan ti hian a thanu tu ka a ching zo reng kala tong lo hen ti te ang ma se enge a sera manga te chuan a P5 ngai long se chu anang nang te po ka manga tha ti te lo chu ka nei tho o tu na karon soi pathum toner serum le wash off mask te alar de upol le kan man na sad de upol ani in ka ringa chuan a dot le chuan in face wash a hein salicylic acid hi atama chu I exfoliator nga man theidan no ma exfoliator ni lo face wash pa nga yang me man theidan po om thowa in po ni se salicylic acid ni kha chuan min exfoliate thowa enge face wash pa nga yang kan manga kan shia ni po khani min exfoliate tho o re lo te min exfoliate ti na I kan man regu pe chuan min exfoliate ve chu I shia tu nia chuanin face wash and exfoliator nga kan man du chuanin a hmala ma te po skin care routine ate po ka ton ti to kha minute ni mai p line minute ni in kan salicylic acid face wash kan minute ni kan mai kan chianga chuan kan p5 lenga ka tiang khan I mile deu khan exfoliate ve ni I a chi exfoliator face wash kan man du chuan a chi kan man du chuan zan lama kar khata voi thum vel man hi tha ka ti vel viawa ka du tok vel viawa chuanin khatianga zan lama kan lo hmang zo zo chhun lama ni tin kan hmang ani kha chuanin kan bunin na zo lo ve thei tho o face wash mani se tin HA face wash angin lo hman pon hetiang tho hian in lo hmang don nia chuanin a dot le chuanin patch a om ve le thungani Cosrx te hianin exfoliating patch ten on siama tin Cosrx kherni lo lar MMA Neogen te po hianin chemical peeling patch kha anon siama ni ti ro le lama mai shuk thei kha a thap lamin kan shuma sa chum zo mam lama shuk ma satur nia Neogen kha amail dang reng lu tu kha po ha ke pon ka mang to china kha in man chuan P5 le ngai thung o a usage kha mo a man dana kha chia zel tur ni bo ma khan Neogen poi P5 ngai le chi ni in ka share ka man lai jong ka P5 tlatin ka share ka chiang to lo in man chuan in lo endon nia o chuanin khatiang khanin patch te po kha P5 ngai chi ngai lo chi te po ve theya hetiang chi reng in man chuan kan ti tiang serum moton remo a patch ang in lo man chuan P5 le chi ni lo chuan in man zo kha in hak ro le chap don nia o in products mana kha in exfoliator mana kha in hak ro le chap anga chum zo skin care bu in chan chaleang timayang in chan chaleang timela toner serum ang in chan chaleang chuanin ka soitel du chu heng ho in lo mangani chuanin in man zana hi chuanin mile theyang belin kalula hyaluronic acid te mo niacinamide te mo mang chau ula aba hi chu mang wak lo ula chuan moisturizer mang le chau don nia retinol kan mang tel te ang vitamin C kan mang tel tiang niacinamide kan mang tel tiang arbutin kan mang tel tiang ti kha a thei lo o ain ram lo bura mesadani na phal lo bur o kha a man thei lo bur chuanin a top bera chuanin moisturizer chi a om le ta ni cream base ang po hian lo om ve zela salicylic acid cream te hi tama heng hi in mang du ni chuanin cream he ero chu cream type ani wangin cream stage cha khan mo moisturizer stage cha khan in mang thungang a hmalama toner niacinamide serum hyaluronic acid serum in lo mang theya a ro vek nuwa HABHA cream kha in mang chawang o khatiang khanin shiat turani khatiang khan she top ula in bowl lo wang in lo bai hat top angai chuanin HABHA man pol thelo hi kan la boy china tin products actives man thele man pol thelo hi kan la boy na sa chuwang chuan active ingredients man pol chi te man pol lo chi te kha ka soi na sa to a chunga hen link ka lo dangai lo endon nia chuanin soile kan soi ta sa boka rem chang ti mai la kan shiat pol na sa chin box ya
hetiang AHA man zan chuan niacinamide polo mang du la in niacinamide ta khan retinol le mo vitamin C mo khatiang actives dang a om chuan in mang tel theilo o chu tiang chen hyaluronic acid la po vitamin C te lo om the chuanin retinol te lo om theya arbutin te lo om tel dei theya khatiang khanin tin glutathione te polo om dei the in mang theilo o AHA man zan chun khatiang khanin active ingredients man polchi le chi lo kan suya khatiang khanin man polchi lo kha chu niacinamide ta vitamin C lo om se retinol mang du la aman pol thei chuang lo o man pol thei lo kha chu wa chu niacinamide nen aman pol thei ti sia in lo ti ni pon niacinamide ta khan vitamin C te om chuan retinol nen aman pol thei chuang lo wa kha a ingredients kha in en ve ngai o kan in shil vek seng lo wa chuang chuan a ingredients kha in lo en ve a in lo shiat ve ngai ni o man pol chi le chi lo a om kha chuan man pol thei lo ni mai niacinamide pon ni se hyaluronic acid serum pon ni se midang aman pol pui thelo chi alo om pat lo kha chuan active ingredients dang mo chu khatiang ani kha chuan mang pol thelo ti na ni o achiang thoka to viewin ka ria hei chu zona po ka chang tam wak to don lo chan chu ka soina sa to lu to ka youtube pa hian in lo ena in lo bel ve in lo chik ve a in lo in zil ve ngai hei chu o nang mani na ani ve to kan ti nge do te chot me na ole ti khan exfoliator chung chan chu ka soi zo ta a in lo tang ka puin lo hlok pui nge ka be se ya noi hen affiliate links le codes kan in products le tlom thena kha ka ron dal le a khong en mi lo man sak ve don dia ka channel te lo hlok pui chuan khong e takin mi lo subscribe pa ka video te mi lo like ka mi lo share sak turin ka som che video le pe ka in mele chho don nia